Drop your metallic items now. Static charge be detected. Called spin at a terminal. Access to. Oh. Please enter favorite animal. Panda. Your role in a team dynamic. Lad? Lad, yeah. Okay. So, start ship, so da ddim dallan. Oh yeah, ti'n gallu dionio yma, neud stwff, a ddim dallan. Yeah. Oh, hello. Okay. So ni'n cael unrhyw tools? Ti'n gwybod hel a prynu tools. Ond cos da ni ddim efo pres. Right, okay, so ni'n ffeindio, like, dipyn bach o scrap I cael tools, da? Yeah. Okay. Wel, I werthu, I cael... Yeah. Iawn. Felly, so sy'n ni sticio fe'n gilydd am rwan. Yeah. Because of proximity chat. O, os ti'n pwysio tool... Ydw i'n pwyntio na chdi, ti'n codi un fus na chdi, dwi'n meddwl? Ti'n pwyntio na fi. O, iawn, oce. Number 2, dyna. Oh, yeah. O, fa ma, iawn. Hey, hello. Oh my days. Ooh. Hyn yn cool. Okay. Iawn, dy fi dar mor o scrap. Wow, hwnna'n like massive cog. Iawn, dwi'n mynd i dympio scrap. Dwi'n mynd i dympio scrap gyd allan y drws. Alrighty. Cos ma na... Dwi'n cael torch ni unrhyw beth. Na, rhaid ni brynu torch. Hello. Unrhyw un yma? Cofio sganio. Beth hwnna? O, mae'n pethau fama. Landmine, o, watch it. Ooh. O, steering wheel yma. Okay, cab. V-type engine. Nice. O, key, beth yw'r key yma? Neis iawn. O, oce, ti'n gallu pyn... O, ma' 'na- Ti'n gallu pigo fyny 4 peth. Homemade flashbang. My hands fi'n full efo'r engine hyn. O, ti eisiau dumpio off. Yeah. Mae'n mynd nôl am yr flashbang yna. O, ie, so... Nice. Mae gynnu fi goriad, dwi'n sticio fo goriad. Iawn, oce, nôl iawn. Mae'n mynd nôl am y flashbang. Iawn. Dwi'n sticio fo chdi, cos ydw'n symud chat. Yeah. Gwni ddim sticio yn gilydd wedyn. Oh! 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 Ble ti? Oh! Oh! Rwy'n the thing! Rwy'n the thing! Rwy'n the thing! Rwy'n the thing! yna? Rwy'n the thing! Rwy'n the thing! No! Rwy'n mynd o mewn, rwy'n mynd o mewn. Rwy'n fy'n redig I ffwrdd pryd rwy'n fi'n edrych arno fe. Be oedd o? I don't know, rwy'n huge! Dy Steve o'n gyntaf. Mae wedi mynd, rwy'n mynd lawr fan hyn. Rwy'n like Iawn. edrych arno fi. A wedyn redig I ffwrdd pryd rwy'n fi'n edrych arno fe. Mae gen I flashbang, mae'n ffain. Mae gen I flashbang. Mae na teipio yma, so... Ond dwi'n gwybod os ti'n teipio'n proximity hefyd. No, dwi'n dilyn chdi. Dwi'n rili eisiau mynd. Na, mae golau... Gynna fi... Mae golau lawr fan hyn. Ie. Da iawn eisiau pwynt am cwt yn ei gynta. Mae na... big bolt. So mae hwnna yn llai stori yn hwnna. Nice. Ie, rwy'n ddim eisiau mynd mewn fan'na. Na, ond ni... Be... Oh, jeez. Na. Mae 'na drws fan hyn.
Na, get away! Be am... Hynny. Oh. Yeah. Be am mynd o stwff ni nôl, gynta. Yeah. I ni cael rhyw fath o pres. Sut ti'n rhedeg? Shift. Yeah. Got scrap. To sell, use the terminal to route the ship to the company building. So they eisiau... moons. What do you drws hyn ar agor? Buying at 30%, so they're mission to the one, guys. Ooh. Boombox, zap gun, jetpack. Gun is £60, the 60 whatever thing. Yeah. Ond, so ni'n lycio gwerthu hyn gyntaf i'n cael rhyw fath o cash. Beth oedd hwnna? Oh! Caedrus! Caedrus! Yeah! Mynd! Sut ni'n mynd? Dwi wedi gwasgu start ship. Oh my god. Lle dyn ni'n mynd ddo? I don't know. We're ddim siŵr. Ni'n mynd rhywle. B, great. Oh. Hazard level B. Dwi di prynu walkie-talkie. Lle mae hynny? I'm sure. Rwy'n dweud roedd y... Wel, yn y manual, rwy'n dweud maen nhw'n cael ei delivered. Mae'n just... Dwi'n siwna? It's Christmas music. Oh, mae'n... Beth di yno? Mae'n like hut. Fan hyn. Hey! Walkie-talkies. Oh, walkie-talkies, ideal. Should be bigger than it. Power button Q. Left must. I'll cofio yn y battery yn y fes. Oh. Hello? Hello? Hello, do you hear me? Roger. Roger, over. What a cool. Fire exit. Hello? Oh. I think it's creepy. Shit. Yeah. Oh, no, check. Hey. Watch out. Whoa! Shit! Oh, wow. Oh. Oh, okay. Oh, landmine. Oh. Hello? Emrys, beth yw wedi gyd? Oh, ti'n lafod e. Ni angen bloody torch. Yeah, mae dweud hefyd ti'n gwneud eisiau y terminal hwn yn secure dro. A mae rhywun gyda... So rhywun o'r ship. Yeah. Rwy'n gweld. Dwi'n... Yeah. Off. Ia, hwn, ia. Gall fatha... Oh, hyn yn llefydd hollol gwahanol. Beth yw hwnna? No! Oh! No mewn! Hwn nath ni drwy'n ydy. Ie, dyma fi. O, mae'n rhywbeth o fyna. Oh, you lucky.
Gwych mae'n Oh shit, dwi'n fatha'n... Oh my god, oh my god! Oh, what the hell's... Be wedi yna? Oh! Ti fewn! Jeez. Okay. Oh ie, mae'n redig rooms ti allan. Oh? Dwi'n mynd. Beth yw hwnna? Oh. Okay. Syth ymlaen. Mae'n i'r chwith, mae'n i'r chwith, mae'n i'r chwith. Wy'n gallu gweld e yn y distance. Okay, ti just redig. Okay, wait, wait. Oh, scrap, lucky. Sgol allan o ffordd. Yeah. Oh, mae'n scrap arall. Oh my god, big thing! Ah! Next to main, but up at main entrance. Over. Oh. What was that noise? Blue tea, over. Ddim siŵr, roi'n ar boes y main entrance. Ble o'i ti, over? O'n i, beth ti'n dweud eisiau chwyth, a dwi efo lot o scrap, over. Ti wedi mynd i'r chwith, over? O, dwi'n clywed o, over. Hey, dych chi'n fel? Follow. Oh, hello. Oh! Oh my god! Oh, come and kill me! Dwi'n mynd. Na! 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 No! Ond dwi'n chance rhaid, o'n i'n cyddiad a chedeg i ffwr. Ie. O'n i'n lot o scrap! Roedd hwn yn yr un... Ie, yn y dros, dwi'n meddwl. Ie. Dwi'n mynd rwy'n follow fi, jyst dwi'n cael dweud. Diolch yn fawr. Oh, god. Diolch yn fawr, Nickman 3131 am y follow. Doedd hwnna'n... Dyn ni gallu walkie-talkies, ni? Oh, no. Dos i'r company lle ni cael just gwerthu scrap ni. Dyn ni gallu scrap ni! Yeah. No! Ie, ni fi colli popeth. Alright, ni cael un bloody DV I cael y quote yna. Okay, I guess. Ni just glanio fan hyn, te. Oh, god. Sorry, mae rhywun di gwerthu... Nath rhywun rhaid massive thing yn chat fi a dda. Sorry for bothering you, I want to offer promotion of your channel, viewers, followers, views, chat spot. The price is lower than any competitor. So mae'n cael bloc gyda fi. Rwy'n ni cael yn un peth, fwy. Ie. Ond dwi'n iwsio Chatterino wan. Ond dwi'n quite... Ie. Yn... Oh my god! Lightning strikes! O, do, nath dweud Stormy. Ie. So, ydyn ni yn yr un lle wan? Yup. Yndan. Gobeithio bod y stwff dal, like, ar bwys y drws. Ie. Ydy cyrff na, ti'n meddwl? Falle. Cos oedd gyda fi lot o scrap, ie. Ie. Wel, gobeithio bod y monsters ddim yna. Ie. Whoa, fi hwnna. Lightning. Alright, right. Dos iawn. What?
Bumblebees na. Na, sbem di colli Damn. Na, hwnnw wahanol. Yeah, hynny wahanol, what the hell? Oh, Jesus! Oh my god! So, Yn cachu fi lan. Oh my god. Unrhyw beth, no. na. Just hanging quick scrap. O, dwi wedi cael 24 value. Ond mae'r value bach yn misleading, cos mae company lle, os pwy ti'n sbio moons, Yeah. mae'n dweud chdi buying at certain percentage. Yeah. Iawn, so bydd fyny yma. Na. Methu gweld unrhyw... Oh, flask. Oh, sorry. Ie, mae gynnu fi. Gynnu ddau down scrap. Oh, llwn ti. Fuck. Oh, fuck, Run, dude. run, 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 run! Be oedd o? Ddim clem beth oedd hwnna. Oh my god, drop your metallic items now. Static charge been detected. No! Oh no! Oh my god. Oh no. No. Mae gen i'n galed. Yndi. Dwi'n meddwl, mynd o'n dall y hump gynta na. Dwi'n meddwl bod o'n iawn, ia. Dwi'n meddwl. Yeah. Yn ni gallu prynu, like, just a survival? Do 8, oh my god. It's gonna actually ddim. 0 days left. Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. You have 2 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Uh-oh. Yeah, so basically, beth da ni fod I wneud ydy mynd â stwff ni fama. Yeah. I mean, hynna. Ond sgynna ni ddim. So, dwi'n meddwl ni just accept our fate. As you have not met the profit quota, your performance has been deemed below standard. Yeah. Welcome to our disciplinary process. You're fired.